Yalegaya ayer tarde el tres mga container van kita contene con al mga voting counting machines o VCM del Smartmatic entendido para con la ciudad de Zamboanga por medio del uno del mga conocido courier. Por eso el mando policía local ya asusubi con al di la alarma para bisya con el mga VCM. Asigon con el official encargado del mando policía local, Police Superintendent Luisito Magnaye, tiene sila mga security detail para bisya con el warehouse na baliwasan para hindi enfrenta mga posible sabotahe, especialmente posible el mete con el mga VCM. Meron na tayong mga security forces para dyan. Hindi lang itong dumating kahapon na intended para dito sa Zamboanga City. Before, meron din tayong dumating na shipment coming from Manila. At lahat yan ang service provider natin na pagdi-deliver ng mga BCMs at saka mga election materials ay ang Togo. Kaya doon sa kanilang warehouse. And right now, we have security team coming from the Zamboanga City Police Office and the Task Force Zamboanga who are securing. Yaabla pa el opisyal, tali pa lang na 80% preparado el di ilang mga tropa para na dia del eleksyon. Siendo manada pa el debe cosa para considera como el dia del Mayo 6 para el testing and sealing del mga VCM. So far, I say, we already have 80%. Ang ano na lang natin dito is yung deployment ng mga personnels. Once the BCMs will be delivered and distributed in the polling places on May 4 and May 5, our personnels will already stay. Asigun na Comelec, el necesita sila usa con el 617 mga makina na todo el mga presinto na syudad para el eleksyon. Pero sobra ilalega kanila kita sirvi como contingency en caso tiene máquina el falla na mismo día del eleksyon. Ya asigura también el Comelec que hindi queda bakante de autoridad el mga presinto na eleksyon, siendo hindi pwede abandona el mga pulis y militar con al di la puesto llegar el tiempo. Ya aclara también si Magnaya con este asunto. As for the casting of votes of our policemen, those policemen will be deployed in the areas where they are registered voters. They can cast their vote. But for those PNP personnel who are not assigned in their registered polling places, they cannot live and go there and cast their vote because if they will do that, they will be abandoning their post, and that will be the time that I particularly will charge this policemen. Todo ahensya del gobierno nacional como el Comelec y law enforcement agencies, el ta prepara para el día del Mayo 9, donde días antes de este, el tiene asigun mga dry run el autoridad con el mga posibles escenarios que el sucede. Más de 2,000 también asigun mga soldado y pulis el junto, man-deploy sila na mismo dia, y preparado para na matal sitwasyon como atake del mga mal elementos. Albert Luna, Dateline, Zamboanga.